Ka jingpen kelem yiki dieng hakatanyu parsilong kum sibenta ban sedang no eka projek na surok na shillong shatamabil kara bun ki jingtho na kibenta ba pher khamtam hakiran san social media. Kuman chukudo bak sarkar jala kala persang bun sinam menta ban penhe eka national highway 40 na shillong shatamabil kapapen yeso bat kari Bangladesh. Yakni projek penhe surok labai tingka daka Japanese International Cooperation Agency JICA haka jingpulut kebalong syajar aspa sanfui klur. Yakni projek lapia kisau benta bantrei pendam yakni projek kebejrong nyupui kilometer on pen kelas surok 4 lane kumba khasan kilometer kata na jingking umsirpi hadu banyun upar silong bat na banyun syatamabil pat daka surok 2 lane. Kajing pen kelem iki dieng hakate kathain kalawra ik jisung khia na kinong song snong gajala batru no mentirang ba gajala u konrad kisang ma ulatho ka Facebook page kajong u bolop tha bat sange shwa pat ban pha examen yakani na mar kajing impangmen nak banta kite ki dieng u MLA kamlem konsensi ba hamlet sandoling ulahyar banjurip ikti ki chaka ba ulakuntu ik bor badai pej ban sange shwa ya kajing pen kelem dieng hanre kajing kali ka bami nak babon ki banta ba balai ompai bnya haswa ban stang pen kelem ikti ki dieng bat balai lai pen sange ondala dep ban ot ya babon ki dieng ha kate ka than ka jingli ka bangi bu menta hatu mono badai ban sim ya ka rai ni jingit kli ha ka ban pom ya kite ki dieng bat haswa ban pom Omsyam la pentip moi ki bor bhakli jong sarkar ni ka dei sarkar ka bamkot hakur kom perkhat ka jongka